tu ba na pa to na ata ba na tenle aso ma tenle alu na la lebtu a aya na man ko yoro ma to pa to na le wante le monga ne posa ka mala ma ye chinchom danyunu padmanu pumpon lamio so bo lam meye ula me ba ser ka garo mo pona ser ka garo mo pona ko kwanto a sangi da bombori kur ke du nyo bori kur nyo dinu le kur ke nyi no bori ai ten tuba la ka gbanne ama to sia ka sato to no ma kan wana na begin to work on your salvation with fear and trembling tuma sire na la na ba to I am moved by the Spirit to tell you this. Heaven is not for everybody. Kaya bi yabin ba tu limba no kurina bakan kwa yenu ana ne. Ina ba abatin bon na pa ka kwa yen dongo. Abage ba alsa. Fa ba tu limba no kurte yanne. In this salvation na le gbanni atu le pa atu ne te da gban. We are being transformed into the image of Christ. You see, Yangantuna, lite limbate malenge character. Malamba yindre want to fate young wood on a party when we're on. I need to malam beauty. Our poor lene. I need to malangana. A poor lene. Abayo bana, you know Mangana, yet la moana. May I you know Mangana, find it amour, you know Mangana. Moarne yenu mo mangana to lot no yenu mo mana yet nan ni akure nga sono ba ti safre to wa men I laugh and beat na ali Pastor Solomon don't want the Church of Pentecost obana mo mangara na ketura number 0241 30 5221 0241 30 5221 yenu tie abarka apa amon bi ala video na bari fan yawre ke yin ko fonte le gate ligri pa kay mamum banana lumbakar tu ne le sa fognu kele mum bi ngam ke tiene le ke turte limbate chane nan pangam ke refere tu na fano yenu tie abarka apa isa masiasa ne amen yenu mo mangana muarne yenu mo mangana yela muarne yenu tie abarka apa